toko babolia mwensi mugendere gutwara oboremu asenge jogo ikaransa. Wale ambao ni St. John's Ambulance, naomba kwamba muweze kutusaidia kuona wale ambao wanaomboleza wamewekwa kwa njia ambayo inaofaa, wapewe nafasi yao ya kuomboleza, lakini wasije wakashikwa na ile inaitwa hysteria wakaweza kuumia. Familia, naomba kwamba muweze kuketi pale kwa tenti yenu ambayo imevalishwa vitambaa vyeupe. Ekero tugenda tegoteba abageni baito waomboleza. Mmetoka tarafa zote za nchi yetu, sehemu mbalimbali, tunasema karibu. Na ikiwa pengine hatutaelewana vizuri, naomba kwamba kunradhi tu mkuje kwa tent mpate nafasi ya kuketi. Kisha baadaye tutakuwa na ibada fupi ambayo itafuatiwa na sehemu ya nyimbo, na tutawaelekeza vile tutatazama mwili. Wale ambao umesimama karibu na sehemu ambapo mwili umewekwa, naomba mkuje mbele. Bali mote na inalia incho asege banda asama skania manene mo ikaranse na toko pogo saba toa Kenya saimbu ya mono asenge nja tolindire ko rwase para toa ikirengaga biamana asenge ncho wanja koigwera ngati toko ligere lyo mobere chinga kiechi ndota getekero ya mara nyoro bale mu boisaine ekerongo aliga nyo molisia nerara akwana molisia Ken, naomba ukuje. Biamono bali mote na ine, tafadhali naomba muweze kupata nafasi kwenye kibanda. Kuna kibanda pale juu ambapo kuna nafasi ya kuketi. Family biamono na arone mwaikara ansirate banda kieino. Na wanabolie ekwa ya Kedera Central, muwe mmesimama hapa mbele, mtatufungulia na nyimbo. Na mtafuatiwa na kwaya ya kanisa la Nyamanengo, wakati ambapo mtakuwa wote mmeketi na tutaanza ibada. Yamana asenge njokwa wero mole nomora yomu rotolero wato giya senka yomu Hephizibah omurobelyo yebo mwalyo manno chakire ekera ko gendenka agotumokera aganyokwera kwao. Wana asachinga keji twaletele nke ya sole omanole gorokorbono. Oje tuntubana manyinga aso botukobo olende nke tata mochenu abana benke yabara mitata manabo osemeri wetane tembera bamanyinge mabinera otata manene ekare yeso kwene boroti bwao na bonsi abale chimbe abala sikimbera mbagwere bya omanole goro twegenye yeso ko twanjero tokole merobere korbono gatokole tiko kwanja kwa kwa leketo asabya aseretali jini yeso yoromo tolia. Amina biamono. Mambo
Bwana asifiwe. Lituko nenga kimineye wali bwatemeka emenge kera matanga abeire kera makuri abeire kera mutomo nene orure asemetende emekero ni menge vile tulivyo hivi. Kuna roho tofauti, sio roho moja, tuna roho tofauti vile watu walivyo wengi, na roho aina sinajaa hapa na siona kwa macho yangu. Therefore be careful. Ningorushia gungoreta toko wenera nende toko nyara kero muiko no mwao nkwani yangu igonye mwe ukende ninkoreta bone ganga nchuo ne suti yao oikaransa toko wenera wano igotiga aeka omukunde libaga chitageka echiara arore alo chiteke echiara kolegi ararore lakini mumanya must steward and a good one automatic mangana nena mingi nenda make nenda maya nenda kutoria nenda koremia nenda kore toko semeria onye nimega nubu atayota gitego cha ochake ko ruchinkwana enkwane imbuora yerwe lakini oyo no musangirekano bwa mochore omongina Hephizibah no tora matukonsi na bono no tore na mambe no tore abantu gocha korobosio naba tosome wane gitabu ya Jeremia ekerero ya Jeremia ekerero nereyo ekerero ya Jeremia chapter 1 verse 20 and 21. Take your time, be patient, listen, open your heart, let God speak, not you. Soma. Aye omonene tigereria una inde aseme chando. Ayo monene Nyasaye. O Jeremia ekerero ya Jeremia chapter 1 verse 20 and 21. Tigereria ngo inche Jeremia omobani jinsi nilivyo na shida. I'm troubled, I'm stressed, I'm no longer a person anymore. You na chande kiro monene Amakweli abeire asenkayane. Igon ndegete, igon korera, igon kweumia, timbwa ati morembe, timbwa ati mogoko, timbwa ati musasoko, asengejo. Mwanonya na makweli achire nyumba minto. Abantu ensengima bayigure munengu matete barorire mune kigari cyago sina musina ngabi abantu barorire munengu matete igonkumetie asengencho yekerero kerase nkoro yane abantu ba Jerusalem abantu ba Juda wameumia na ondetali nonya noyomo okondemia. There is none who comforts me iwa monto te yora koremie abana bae bisiba gaiga narorire akwe chanda kurumambi nonda saa 3 nona renga mochari nonare narorire lakini ndeko tebiga muntu tari musaja tari anono yomo mukungu tari anono yomo urabaremie ekiagera kanga nonye Jerusalem na Juda njanyore toboremu lakini Jeremia akolikanga hakuna ambaye atakaye waliwaza muntu to yorabaremi Ababisa bane bonzi bayibule yemechando yane. Tirau ababisa bande mos enseyosi egure igoro yemechando yane. Topic yane nyenge ikoro kuga. Je, itakuaje? That is my topic. Je, itakuaje? Abasane wanasiri talio monene. Ine nakigosera habe. Ekerora akwe. Nakigosera habe. Ekerora atimoke. Nakigosera habe. Ekerora rimye birobu. Nakigosera habe. Ansa nimbwate wose abamosemere Kristo mno motori w'ubugima bwabo wote ambao wamemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao wasimame pamoja na Kristo katika msalaba wautazame juu waende chini kwa magoti wamwambie Bwana imekwisha mimi ni wako abune ubuko baranyore ogosemeria na bege tabu gegote bagabo gekuru kwa Bakorinto ya kabere eyemo Abakorinto ya kabere eyemo ekebungo bitatu igani nkorete
bono munenya saa tokonyire gatwajite mochari ibikone ntwarora kireja atagete gukora ibintu njira lakini ashindwe katika jina la Yesu. Amina. Malitwale ngenjera mwarega kone. Shetani alitaka kufungua makucha ilinda kuna abantu bomonene lakini nabugwa. Haleluya. Shetani yabu katika jina la Yesu. Kurubono obutuko bogima goikamambia paka kereke mogekoreke biya umongene wa maskani aendiwe na maskani aye. Asiwo Tatabwa mabera Nyasaye bwokoremi wonsi. Nyasaye oyole bwokoremi once. God of all comfort. There is none who can comfort you when you are bereaved. Only God can comfort you. Why? Atogiwe. Jina lake liinuliwe juu kwa sababu anastahili sifa na shukrani. For ere nigo agotolemia aseme chando yaito yonsi. Ekero tuanyorire mechando ere gagotolemia yonsi tari oyomo yonsi including etorocha bonoiga. Yes. Erinde nyale kolemia baribare aseme chando. Erina intu na tuachira tolemia abande abaminta bengeje ne kanisa baribare ase emechando. Asokolemi okwo twaremiwe itwe asokolemi okwo ne intu twaremiwe abanyene na Nyasaye twaremiwe abanyene na Nyasaye. Tigerabu wapendwa katika Bwana, siku ile ikifika, siku yako ikifika itakuwaje? Omonto gete basa Nelson omonto natagete kurwi mwaso kwani hapa yangu ya bakuani agatebenya sainga nonya ninje ningisaine tagete akaira tingondi akaire bitabo nemiyo akanyenya ngakiya mobera sunga maisha. Tuombe. Obakunya saso cia mane watokoreire bia mana singe nchwa mabera awo ntwaro koboko kwa ukobubwi nonya kiretio tagete gotwena ari ntirende yonse hata weza ikiagera ikigagia asibirwa chinguru cyo muika obuya bwa oboto isane lingana lya otwehure lito sibirito chene nende kero turachaka bano muruberi omwenge egweta kwa yerosiri ya wenere bino twagosebete kuru chi weeks cia etire na ande togototiga nonya ngako manene waturusiriare obwaro bona Nyasaye wakorire bikone tigerie tali olimo kireri gugoro twasabira asiri tali ya Yesu yoro mutoria. Amen. Na Mungu awabariki.